He ohorere ētahi, he whakaiti ētahi atu ki ngā tohu hiranga a te kāwanatanga I tītarihia atu I te rangi nei. He mīharo ētihi. Kei te hotu hotu taku mana wao. He hātakehi ētihi atu. Yeah, I've got one for sportsmanship from Te Aratu Rugby League. Ko te humarie pea, te āhuatanga nui o enei tāngata katoa. I just felt so humbled. I shouldn't have even been there listening to what they've achieved, what they've done. He whakamānawa ia hinerangi raumati o tana kaha I roto I te ao Pakihi Māori. The business side of the Māori world is we were really going to grow and change. He whakahōnore ngā mahi whakatau kokora ho mō tēnei wahine me tana iwi o Tapuika. When you're small iwi, it's hard to be recognised, and so today is about them. He nui a rāua mahi I roto I te ao whakangahau, whakaako tamariki, hauora hoki o te hapori. Ko te whakapono te tūmana ko me te aroha, engari ko te mea nui o enei ko te aroha ki te tangata. I reckon you make a good Governor General too. Well, I thought I sort of felt quite comfortable up there, cuz, you know. Ā, kei te whakapono tete wahine hāpae o, wahine hapori, he mahi tēnei, nā te katoa. We all do something for other people. Ā, koe nei hoki te tukuhanga tohu tuatahi a tō tātou kāwana tianara, a tā Jerry Matapārai I tana tūranga. Oh, he did a great job. I thought he was as nervous as I was. Anzac Pikia, te karere.